Emeni, emeni. Pamasaran tu tiga butuh mana ay? Mereka tu, wah tak kami nak tu ngauna. Praise the Lord. Tu sa tu bagi semua mendengar masuk, lembut ratu mendengar ngauna bina kongko. Tu masuk. Coba na ni tu kalau bina ka kita bawa bina ka be kemuni na ya ka bini singan dai. Buku ni mami songo ni watamai na kalau. Meti mai tumberi ka vakavulici mai be kemuni na ka ko ni alumni na tam. Na wale na kalau. No muni bossa me dina ke na vai ke mami ka rara ma ke ni mami ngauni sala. Tumberi ke mami ka liute ke mami. Wako ko te ke mami ka buke ke mami ti ko na kalau. Ngau na ke mami sambulan don makati ngongo na kalau no muni bosa me ni mami kambasi ni mami indusi na kalau ke mami sama sukina ni buke ke mami na kalau ni mami buli dati ko na no muni bosa ni baka matalia ta na matai ke mami mera ni ke mami raida ka kila na be baka sama na be bunau na be bubuli ti tombu rabaile wera tu buni tu no muni bosa sama sukina na kalau warara matana matani aloi kei mami takaba dola kawo ena nei mami mbula na kalo ena vengo na kene kei mami songo ni batakina vengo na kene kei mami buli ta kene no muni bossa vengo na kene kei mami wili ka kene no muni bossa mina wale na kalo no muni save tumbertigo ka tebo ka tiko bukati tombo dona ka tiko nei mami mbula ena no muni bossa na kalo kem sa boka bina ka kene ve kemi na ka bini singa ndai mami masu na kaloge masu tana rai chisu mena mai umbira kana songo nyongo umbira kana ne mami mbula umbira kata langa no muni I bossa na kalo me ka ku ni ndona ka mena tako songo se buta ko dalla no muni bossa ena kena kambura kiti ko kene ne mami mbula tum sa ka bini bida ka be ke muni ana tai chisu na ne mami soro kana mami mbula ndo nga amen 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 praise the Lord. Haleluya. Wang bodo kento saru ni toma na sartiko. Nona to buli. To mandanga ubi kinda bagi kenda to kenda tiko na kabini singa da indai. Naka. Boa bide bida katiki tiko. Na nona to ndu imbola bgai ndu na kena toko ni tiko, dungi ni tiko na daga ni kalo. Ena nona to korongo he. Praise the Lord. Wambota ni seni kawale na veka enda to kamburaka tigwa na korongo emeni. Praise the Lord. Kesama ni ato na ngauna metata sa ngoleani. Praise the Lord. Yana ve soro ni kau e tungo sa kamburaka tigwa na bonongo. Sana to masubata ni na buka tumbura na kalu me tolu sanga bulu yandrau. Na kena tata musu kena matin tu ni kalau na non lesu na yalo ka lesu buana kalau. Praise the Lord. Hallelujah. Kita tambana ta betul saci kita tambana ono je tambana bitu. Tambana bitu Praise the Lord. Praise the Lord. Garanti ta saranga koya. Yalo Tabu di kalau mai garanti tak kasih bandai tak sarang koya na non dai wota. Praise the Lord. Sati ko na non dai wota. Me botava kenda na kalau. Praise the Lord. Kata ko bang na Efeson 2:3 ka ba? Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. Kena vakavulici? Many. O koe saranga na matai ni non dai wota. Praise the Lord. Amen. Ona reda chiko na Joni wasendu atikine tinika rua. Kaito ko bangonyo irke versa. Wakambauti koya.
sa era saayado mera luvena do mandare da mai veke to John chapter 1, Gospel of John chapter 1 verse 12. O ira ke der sa vakambauti koya. To them that believe, he gave them the right to become the children of God. Praise the Lord. John chapter 1 verse 12. Gospel of John. Yeah. Sa sulio koya vir na dawa. Sulio koya vir na dondonu. He gave them the right. Medawa. Merawa. Meralubeni. Merawa ni rayado merayado rawa ni meralubeni kalo. Yeah. Praise the Lord. You cannot become one without the other. Sinirano ayado, sinirano bayado rimo, lubine kalo, vosataka kemkai vosataka, vamboti koya. You were singing vamboti kalo, you vamboti kalo, sino koya na vamboti ko tukuno chiko koya ngoe, na vamboti ko tukuno chiko koya ngo, niko sabi ko michisu me no mi vambulo no muturanga. When you're born again, that's the belief ko tukuno chiko koya. The experiential belief, But so tukuna bakamboto ka by the head. Sini bakamboto from the heart, And doing ni bakamboto ko tukuna chiko koyango, Bakamboto ko ni ko sa suduwo. Then sanga isolibi ko nan donu ya. Moya ko molubena. Kaya sembera ni o suduwo, ko sembera ngani lubena. Koya sana au sa bakamboto chiko ni sa bakamata taiki. Mana matay sa kanila so nito ato ramay na lomanya bagyong go Yeah. Koya. But so ato to ko mama ni bola itu nga ba ko bakamboto sa sana no mga iya. Na sa bakamboto sen. Na bakamboto ko tugun chungo bakamboto ko mo vingo michisu me no muturano mo bakambulo. Kaya bakasya nga iyo siya nga. Praise the Lord. Koya So na Yalo Tabu o koya la ko saranga mo ko may guarantee taka na non dai bota yo ko saranga na matay saranga ni non dai bota ko saranga na ngono suri ti chisu kina vingo mi chisu kina me no turanga no mi bambula sa to la ko kede saranga mai na kalo na tamanda luena kena Yalo Tabu mertu sa mai ti ko elom. Praise the Lord. Ko ngo ya ko will jokina ko tum ci kina ngoni ko saranga na matay ni non tay bota ya saranga ya sa mai tau kini kenda enda sa wili kina menda lewe ni buwale bakalo mangwa ko na bono ko entra pika de kina prada sista enda sa lewe ni buwale nikalo Kaya so tan labono at kuna chiko Paula, there are no male or female in Christ. Kaya ngo praise the Lord. Balatang oni aya. Ninda samay no na nakalo sa tao kinikenta nakalo. We no longer belong to the kingdom of darkness. We belong to the kingdom of heaven. Amen. Kaya katini. Teaching and reminding. O kaya may vakavulici, o kaya may dapat na reminder. Baka nanumi. O kaya may vakavulici, may baka nanumi talanga o kaya. Kaya may tumberi kenda, vakavulici kenda, na tamata vakambauta. Kaya balambale. Na Yalo Tabu sa ikoyango ng gas ni bulilewu ni songoloto. The Holy Spirit is the teacher of the body of Christ. Sengin do na tamata. Vitali nga si mani bukata basara na kinakatsi buka bida na gift ni teaching at chiko mana tamata ko. Muna tala-tala ko siya muna turang siya marama ko.
e sen gas ni buli lebu ti ko ngani ni soko lotu o yana Yalo Tabu bat sale na ba buli sala ko ti ko ngo ya na non to mentongo ya na non to mentongo o ya na gas ni bulungo ke sen no the teacher of the body of Christ is the Holy Spirit, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Kemudou ruotolu na vakavulici ve kemudou na kecega ausa vosataka ve kemudou. Praise the Lord. Na numati ko ni na Yalo Tabu ni kalo ena be vakavulici nga mai bana mai na vosa ni kalo o ko na sini rimbatani ko na sini lakotani mai na vosa ni kalo na kecega vakavulici ko ya ko weekenda e confirm te ki ko ena vosa ni kalo. Amen. Praise the Lord. The Word of God will confirm everything that the Holy Spirit teaches us. He will teach us from the Word of God. Ako na sini vakavulici mai na dua tale na magazine, se dua tale na ilabe tale ni Vola Tabu tale na kuudu na mai. Praise the Lord. Na Yalo Tabu ko sinda udu mai nduru Amen. Praise the Lord. Yeah. Yalo Tabu sinda udu mai nduru. Ko na bi vakavulici nga mai bana boss ni kalo. But na Yalo Tabu ko na buni kandi nai. Praise the Lord. Hallelujah. Kenikaru sa tongori reminds believers of God's word. Na baka nanumi kendai. Baka nanumi kendo na rete chiko sono ni mas tigo bango. Roni. Basi kama sila kama no baka nanan wento na chikini Vola Tabu. Ko ngani tabi nakasaranga na situation ko masula katiko ya. Praise the Lord. Ko ngona rete ngo. Sometimes you're just praying. Sometimes o baka nanan takachiko ndo na wekam sendo na dawa. Wala ile saranga ya sa waka bundera dake mai na num wakasama. Say lomamu na Yalo Tabu di kalo ndo na scripture. Ko sala wata saranga line wata saranga kena num bana na num sabana nan tiraya. Praise the Lord. Ya saranga na kata Yalo Tabu He shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Whatsoever I have said unto you. Kena vakavulici? Iya, na Dauveivakacegui. Tabu, koya, tala, Tamaqu, kemudou, kecega, Praise the Lord. Na bukan numi kenda. Praise the Lord. Na beka ke desa vosa kina na kalo ki be kenda ko yang bimbi tu kina menda tawana na nonda mbula na vosa ni kalo bona go ndona kai na sangata levu na te vorro na nomu personal Bible reading time. Amen. Dona kai na sangata levu na te vorro sengo bian dambe saranga mo Vola Tabu nakaya ule da mombita wana washing machine. Nakaya se na kuru se tunga ya semberi ya sa pula ning dua mai na mata ko sini mas tiko na kuru ya. Na baka na numi ko ilemu na kame baka osos tagi ko kina mo ka ko ni zakava na Vola Tabu. Praise the Lord. Amen. Ona raida go you will tawale man. Okay. Now sana Vola Tabu half an hour each day. When you make a quality decision for God, man, it will attract opposition. Praise the Lord. Opposition da batu bir tona toni be sanga mai bici. Opposition tu go na table. Praise the Lord. Ko sana sanga chiko saranga. Sanga saranga ko ya. Moka ku saranga ni wili kana wosani kalo. Praise the Lord. Ndua ya, ndua na masu.
Ko na sangka talanga ko na mungom ni masu. Your personal prayer time na sangka ta saranga ko. Praise the Lord. Ko ngoe saya men to kinta kina na leo di fellowship go. Mukilati ko no mo personal prayer time will come under opposition, will come under attack. No mo personal Bible reading time will also come under attack from the enemy. Wina kata ko ya mon ramrobo to be spiritually illiterate. Mon ramrobo ena bosani kalo. Yeah. Mon ramrobo. Kaya baka ina sini raw di bolu to ko no personal ka ena baka buno ko so na distraction. Ko na ngau na saranga sinton don men tangiri kina talibon na tatangiri no mo talibon. Praise the Lord. So do yourself a favor, turn off your telephone, put it on flight mode. Ngaya taka na mo personal prayer time, bata kina no mo personal Bible reading time. Turn it off. Minimize the distraction. Minimize the distraction. Kunya mo taray le mo na ka. Meron ni baka yang taka na table, meron na ngawi sala. Ni no buta koda na no mungaw na watake na kalo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So na labe usa upload taka ba na to web group page. Ndo sana re nyo upload taka na kamango. Niko tsaka ka niko. Praise the Lord. Ochen ngoni pasang lewe. Balta na Yalo Tabu, so it's in your Fijian hey Christian community. Ndo ko ngo ndo tala na Yalo Tabu na the difference between the fruit and the gift. Saksi ko kita kina. It's in there, so ngai raida kaya baka ube download taka and keep a copy for yourself. Ko ngo so this and the tuasare na may natinga mo ni lesson ko tuare na may 5 na 50 things that the Holy Spirit does Kung naitambang go at kina na tolusang tolu, it's got scriptures with it, so but it's in the hey Christian community. Ngayon le reda kina sa ating kina so na kina labi ni member at na Yalo Tabu. May bukay kenda na kina na kalo na kuko ni lesson ito taraching mo Praise the Lord. Hallelujah. Ndo be kain do na ka sen ndo be wala ta kan do na ka ena ka bini kuwa. Praise the Lord. Ndo be tukun do na ka metan lesson sa to sa ako wat kumay na kina yo chochingo These are just some of the many functions of the Holy Spirit according to the Bible. The Holy Spirit plays a vital role in the life of the believer, and it is essential to understand and appreciate His work in our lives. Praise the Lord. Hallelujah. And the tosa praise the Lord. Hallelujah. Kakuni berda se porrata nan domoni Yalo Tabu veiko. Hallelujah. To sa uli di kina to me to do talai rawa na bingo na kere posa kina be kina to na ona rede chi na nyo sakte ke mo talai rawa kina domoni Yalo Tabu na be ka lalai sara. He will start with the little things kwano dina na be kalalai ona ngai dina na be kalelewe ke baka sinrati ko mandangani on dina na be kalalai ngai tuko mo ko ndana kale sa be den rebe ko mo baka mbota but ni sembara ko mandangani baka matau tegi ko se baka bulidi ko mo talai rara bana Yalo Tabu na be kalalai tuko na chiko be ko that's the key to it yeah kwano if you are obedient to the Holy Spirit in the little things ngai tuko na kino ko ndana kale vetali mandanga ke it doesn't make sense to you ona talai rara nga buai but ini kachu ko praise the Lord. Hallelujah. Sabi don to kaya amen. Praise the Lord. Hallelujah. Do be kain do ka sa senga to sabe mo sombra masu chisu que me va vir na boa levo na fuguni no muni bossa imsa mai ba oti oti kina do na wasi ni songo ni songo ni batigina lesoni kimsa buli darra to mai
turanga me mbala tana lo muni Yalo Tabu bina wale no muni zona ka bakati tombo takati ne nei mami mbula ke misa masu na kalo ni buke ke mami na kalo ni va ngasa tak ve ke mami na kalo na pewe kani pata ke kemuni ni ki mami bia la ko bakati tombo na kalo na ni mami ve kani ke no ni mami ve kila pata ke kemuni bina wale na kalo na taka ko ni sati ke buna rati ko ne mami mbula oni na ko tia ena sinindo taru kem sinindo taru kemuni rawa na kalo ki mami sa ba bini bina kati ko na kalo ina kamini singa lendai ena no muni sa wosati ko be ke mami ka talai rawa ti ko na kalo me ke mami rongoda ka talai rawa ki na do muni bina wale ni mami kalo sa mas ena be ka ke ngo da chisu ni mami soro ka ni mami wombula ndonga Emeni sa tinji gona to waswas ni songo ni ngoto sa wana mata tsuga na karwoni na to waswas ni songo ni praise the Lord. Amen. Wanita